Ağlatoz kölcerdi Kasap! Yürüktü saktağınlar bilir. Молодец! Mekenin Kırgızstan mekeni. Atatürk, Atatürk, Atatürk. Kanmanas Молодец, Sekbek! Haktaylı, Dantaylı, Santaylı. Yeline caratan versin bu. Atatürk, Atatürk, Atatürk. Üzülgün yerini ulagan, çaçılgan elini cinagan, düşmandan belcerin saklagan, Şermanas Kırgızdı yurt kılgan. Atatürk, Atatürk, Atatürk. Kanmanas kırgızdı Haktaylı, Dantaylı, Santaylı. Yeline caratan versin bu. Yeli bizdi Dantaylı, ciğeri bizdi Dantaylı. Yutmarız bir bulu, Atatürk'ü saklayı. Gündügüm güttügüm olunsa, düştügüm tügönmöz ırısı. Tıntıma kordosun tübölü, bölünmö hiç kaçan Kırgızım. İşte taş. Atatürk, Atatürk, Atatürk. Kanmanas tüktügün Kırgızcuk. Haktaylı, Dantaylı, Saktaylı. Yeline caratan versin bu. Atatürk, Atatürk, Atatürk. Kanmanas tüktügün Kırgızcuk. Haktaylı, Dantaylı, Saktaylı. Yeline caratan versin bu. Atatürk, Atatürk, Biröv жақсы болды, бірöv қызым, Екі қызым болғанда oldu. Birinci orunda Recep Tavsalı Aziyan çempionu. Азиян чемпионы. Өзі олжа красавчик. 1500 сомdan final. Рахмат. Еми, мына Калыстан келіп, қоңшы, Ташкемірден келген, Кереден келген өкілшіліктер бар екен. Жекшен, Ташкемірден дезе кичақ жолдықтар екен. Бірақ Ташкемірде іштегендер, да бұлар? Урматтуу спортсмендер, урматтуу элдик, Ташкемир шаардык мэрі Мамадалы Сагынбекович бүгүн өзү катышмак эле, бирок менен суранды. Сен барып катышып койчу, Казакстандан келген делегация бар экен, ошол менен жүрөм депчи. Анан ушул турнир өзү Ташкемирде өтүп келген да. Андан кийин туугандары биз ушул жерге алып келдик. Анан менин атыман приздерди ташырып койчу деп өзү мындай деп дайындады. Ошол жерде мыкты көрсөткөн, техникалык ыкмаларды жакшы көрсөткөн ушу бир эки спортсменге акчалай түрүндө приз берип кой деп акчаны берип жөнөттү эле. Ошол менен ташырып коет. Биз ойлоп атабыз ушул жерде эң жакшы ыкманы көрсөткөн деп оор салмактагы жүз абсолюттук чемпиондор сүрмөдөгү эки спортсменди ойлоп атабыз. Ушул Нышанов Ильяска 1000 сом приз. Olçalar. Ташкемир. Анан обязательно биринчи орунду алганга бергизип болмойт. Бул биздин өзүбүздүн уулубуз табыш алган. Рахмат. Жекшен сага да